kumenzela abantu ukuthi bebe ingxenye bevote kulo mqhudelwano sithe sangena kuwo mfethu. Njengoba sechika umthetho line up inzima kabi ka ungakhayibaleke bakala makhasi nomlelwane bawufike bawuthi ndingumajozi ujonge kanye nabha kumthetho uzakunikeza yakhe handle yakho onye kuye Alex FM Alex FM official page Facebook page ungafika uzofumana phayo kuba ngomhla ka3 iline up inzima. Izobungekho wena fana andiyazi ba uzobe uhleliphi uhlelo wenzini ukhumbule bakhona nabantu azobe besixhasa fana abakhona nabanye abasaza on board kabla makhumsha bakhona sebekhona on board PENZ Africa PENZ Media House izobe ikhona fana la imake sure yoba yonke into pha uzawuphinda ifumane kwikhasi labo yonke into ibisenze. Molweni kumakhaya ngamakhaya nakwindawo ngendawo enibukeleni kuzo. Igama lami ndingu-Olwethu OJR Majozi nibuya kula mhlaba sempuma koloni. Ilali mayibe inqamakho nedolophana nje encancinyana. Kodwa komsebenzi ndilapha eAlexandra Alex FM yi-station ndisisebenzisayo se-radio. Ndiphana ke ngemigqibelo suka la ntsimbi yana 12 kuzobetha la ntsimbi yana yesithathu ndenza inkqubo phana ebizwa ngegama lokuba Kuqhakaza Ezethu. Into etenzeka kunyaka opheleyo sithe sanominatewa pha kumaSATMA awards ama-awards amakhulu kakhulu apha eMzantsi Afrika. Nakulo nyaka ke baphindile kwakhona baphinda basinominate ngaphantsi kwecategory ebizwa ngokuba the best community traditional radio presenter. Esikucelayo nje kuni nonke abantu ababukeleyo into inye nje yokuba nisivotele. Ngokusivotela kulula nje akho nto esokolisayo. Uya nje efonini yakho pha kuma SMS ube so SMS apha uthi SATMA ngamagama amakhulu no93 uyayidibanisa ke uthi SATMA 93 ngamagama amakhulu dibene ebese uthumela kula number lethi 49495 SATMA 93 49495. Sinibingele ubina kuphela mfenya khona umsakazo wakho ngimele Alex FM igama lakho ngusithembiso ngwamthethwa ngindlaze kwende phasi libona ngoMamadlakazi. Bafowethu ngiyanicela ukuthi nginitshele ukuthi ngomhla ka3 kuSeptember 2022 sizobe sinomcimbi mayelana nomination westation lapha eAlexandra Plaza. Abaculi sobe sinabo uma singuzobe khona Mthethwa Majozi uzobe khona uJB uMntakazi ukhela phezulu abambalwa sobe sinabo. Siyacela ukuthi abantu bebe khona bephelele bephume ngobuningi babo ngoba kungenwa mahala lapha emcimbini. Kumayelana nje lokuthi sicela ukuthi abantu basivotele babe ingxenye yokuthi phela sikwazi ukuthi siphumelele sibuye nayo indondo yamaSATMA Awards. Ukhumbule kwakhona ukongeza nje mhlambi kwinyaka opheleyo njengoba sesithe sanominate ngamaSATMA Awards asikwazanga ubuya nayo le ndondo lena. Isizathu soba singabuyi nayo abantu ndicifana bamhlanga bazange bathumele ngokwaneleyo ukuba masibuye nayo. Siyacela kulo nyaka kuye nakubani umuntu oyibonayo njengangoko kanye uyibukeleyo le video yokuba makakazihluphe man afake amavoti awafaka landelelana. Ukhumbula ivote nje inye nje ikhosta nje i150 xa uvota njengoba senitshilo eqaleni ndithi uthi SATMA ngamagama amakhulu SATMA 93 kuyo la nombolo lethi 49495. Mna ndingu-OJR Olwethu into kaMajozi uRhadebe umthimkhulu undlebe enhle zombini umashwabathu washwabathela inkomo nempondo zalo. Ndithi masiyeni eMpumalanga sinethemba lokuba nakanjani le i-award sibuya nayo. Siyanicela siyabulela. #SATMA 2022 My culture, your culture, one nation. Kuqhakaza Ezethu. Si Alex FM sibuya nayo.